Igisirikare cya MA23 cyongeye gutanga isomo rikomeye cyane aho cyamaze gutega ambushi nyuma y'uko igisirikare cy'Abarundi cyari cyafashe umwanzuro wo kwambukira ku kiraro gikorano cyari gikozwe mu migozi ndetse n'ibiti bigufiya. Iki kiraro cyari cyakozwe kugira ngo igisirikare cya leta y'u Burundi kize kwambuka ndetse kize gutungura MA23 aho cyari cyanyuze ku mupaka wa Panya aho bagombaga kwambuka umugezi wa Rusizi. Aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagombaga kwambukira kwa Nyamitanga ndetse koko banabigezeho, ariko ibyabayeho MA23 yabakoreye nagahoma munwa. Amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zamaze gukurura amakuru, ndetse nyuma y'uko muri ibi bice hari hamaze iminsi hagaragara abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, by'umwihariko bari barashyize intwaro uretse ko baje kuzakura nyuma y'uko bavugaga neza ko batizeye MA23 iri hakurya ku butaka bw'igihugu cya Congo. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha muri ibi bice bya Nyamitanga ndetse no mu bindi bice bihakikije ndetse nka Rukata ndetse no mu bindi bice nka Rugombo, igisirikare cya leta y'u Burundi kimaze iminsi gisa n'ikiri kwategurira ikintu mu ibanga rikomeye cyane, ndetse kiza kurangira kiyakuye aba basirikare mu rwego rwo kujijisha, dore ko bari bamaze iminsi hafi n'uyu mupaka. Byaje kurangira bagarukanye ibikoresho bikoreshwa n'abakomando. Abasirikare b'u Burundi bari babigezeho ndetse bakoze operasiyo yabo uko yagombaga, nyamara ntabwo bari bazi neza ko MA23 yabiteguye ndetse yamaze gukurura amakuru binyuze mu butasi bwayo. Inkuru ziragaragaza neza ko bubatse ikiraro kigendera nko ku migozi nk'uko bigaragara, ariko kandi gikoreshejwe n'uduti dutoya byari gukoreshwa n'aba komando bidasabye ko banyura mu mazi nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ko aba basirikare bashobora kunyura muri uru ruzi bitewe n'imvura nyinshi zimaze iminsi zigwa hano, bakaba bafatwa n'isayo ndetse bikaza kubagora komoka, ndetse dore ko bivugwa neza ko habarizwamo n'inyamaswa zirimo imvubu ndetse n'ingona. Ibi rero abasoda b'u Burundi mu kubyirinda bakoze iki kiraro nyine nka systeme cyangwa se mu buryo bukoreshwa n'abasirikare bwo kwiyeranda ndetse no gushaka igisubizo, ndetse barabikora barambuka. Bakimara kwambuka cyari ikiraro gikoresheje amakamba n'uduti nk'uko bigenda bigaragara, ndetse byasobanuwe n'uwabashije kurebesha amaso ye ahangaha muri ibice uko byari byifashe. MA23 yaje kubarika bitewe n'uko ari mu bice bisa n'aho ari ibice bitarimo muvoma, ibice byo mu cyaro cyane, kandi ibice biri ahantu hihishe hari ibintu bisa n'imigano, kandi ahantu hihishe bitari korohera wari wese kubona umuntu uri kunyura hano. Nyamara MA23 ihikururira amakuru yari yamaze kuvumbura neza ko aba basirikare b'u Burundi bari kwambuka. Abasirikare b'u Burundi bambutse, dore ko byanabatwaye umwanya munini cyane bitewe n'uko wari umubare urenga 110 nk'uko bitangazwa. Bamaze kwambuka, amakuru avuga neza ko bamaze kwisuganya kugira ngo baze kwerekeza mu bice bagombaga guteramo MA23 baturutse ahangaha Nyamitanga ndetse aho bari bamaze kwambukira. Nyamara ntabwo byaboroheye nk'uko amakuru abitangaza. Inkuru ziravuga neza ko MA23 yaje kubarika ndetse bafata ibikoresho byabo barisuganya, bagabana amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagombaga kwifashisha bakimara kubyambutsa. Batangira kwerekera hari itsinda ry'abasirikare ba MA23 ryaje guturika inyuma riza guhagarara hano Nyamitanga ku mupaka neza, ariko umupaka usa naho nyine atari umupaka uzwi cyangwa ukoreshwa. Umupaka wa Panya niko twabyita. Izi ngabo zari zimaze kwambukira. MA23 ifata umwanzuro ukomeye cyane nk'uko yari yabipanze, ica iki kiraro, ndetse dore ko kugica byari byoroshye bitewe n'uko yari gukata amakamba ndetse igice kimwe kikaza kugwa mu mazi, bikaza korohera MA23 mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ize guhangana n'izi ngabo zidafite backup cyangwa se zidafite aho kwirukira cyangwa aho gucikira. Ibi byagezweho. MA23 kimara guca iyi migozi ndetse iki kiraro kimaze gucika, kimaze gusa naho kiguye muri uyu mugezi, amakuru agaragaza neza ko ahise hatangira kumvikana amasasu menshi cyane. MA23 irasana n'izi ngabo z'Abarundi. Izi ngabo z'Abarundi mu by'ukuri zarengaga 100 nk'uko amakuru abitangaza, ariko abasobanura benshi bavuga neza ko abarenze 15 hagati ya 15 na 20 aribo bonyine bashobora kuba barokokeye hano, kuko bamwe bahise bagerageza kwambuka biroha muri uyu mugezi. Aba ngo ni nabo bashobora kuba barokotse, uretse aba baciwemo kabiri n'ibikoko bibarizwa muri uyu mugezi, cyangwa se bakaza guheramo bitewe n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibice, hakaba hari isayo ryinshi bashobora guheramo
koga ntibize kuborohera. Abasirikare baba 23 bahise bagota izi ngabo batangira kuzirasa cyane, ndetse bisa nkaho izi ngabo zatunguye kuko ibice zagombaga gutangira gusheringamo ndetse uko zari zapanze urugamba zatunguye no gusangamo 23 mu nzira bataragera iyo bajya. Imirongo bariho muri utu tuyira dufunganye muri ibi bihuru bisa nkaho 23 yari yahabategeye ndetse yabiteguye cyane. Nta yindi nzira bari gukoresha, ntibari gukomeza imbere kuko bazi neza ko bari kwegera aho umuriro uri guturuka. Bafashe umwanzuro wo kugerageza gusubira inyuma, basanga intare za Sarambwe zirahari ndetse kurasana gukomeye cyane, dore ko izi ngabo nazo zari zamaze kwiregurupa nyine buri wese n'intwara akoresha. Barasanye n'ingabo za 23 karava, ariko kubera ko izi ngabo za leta y'u Burundi zasaga nezifite igihunga, zarasaga mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no kugira ngo zirebe ko zasubira inyuma kwa cya kiraro cyabo. Nyamara dore ko ushaka inzira imukiza abafite imbaraga nyinshi cyane, abarundi babigezeho basubira inyuma, ariko ubwo hasubiye inyuma ingerere birumvikana kuko bamwe bari bamaze kugwa muri aya masasu. Mu gusubira inyuma bakigera aha kuri uyu mugezi baje gusanga ahangaha ikiraro cyabo cyamaze kwangizwa ndetse cyanakuweho ku buryo bugaragara. Nta kindi cyari gukorwa uretse gutekereza uko bashobora gushoka iyo amazi. Abazi uyu mugezi wa Rusizi ndetse n'umugezi munini cyane uba ushobora kujyamo ndetse ugahita ugushungumukana bitewe n'umuvumba cyangwa n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibi bice. Isayo ndetse n'inyamaswa zibarizwa muri uyu mugezi zikaba zakugirira nabi, kandi muri ibi bice bavuga neza ko zihabarizwa bitewe n'uko nta muvuma nyinshi cyane z'abaturage ziba zihari. Aha rero niho izi nyamaswa ziba zisanzuriye. Abasirikare batangira kurasana bagerageza kwihagararaho ndetse no kwirwanaho, ariko 23 uko yari izi ko ntaho gucikira bafite kuko yari yamaze gukuraho iki kiraro, yakomeje gusheringana nabo ndetse ikomeza igenda ibegera. Biza kurangira abasigaye babonye neza ko nta yindi shuwa, nta mahitamo yandi, ntaho guhungira, baza gutangira gusimbuka binaga muri uwo mugezi. Aho bivuga neza ko hari abambukaga hakurya ariko nabo bagakurikizwa amasasu, bagira hakurya akaba aribwo batangira kugerageza kurasana na 23 hakurya, ariko bitari biboroheye. Bisa nkaho izi ngabo hasigaye ingerere kuko abinaze mu mazi bagerageza koga ngo bambuke. Ntabwo bizwi neza niba bose bageze hakurya nk'uko byagiye bitangazwa. 23 yongeye kwerekana neza ko mu gutegura operasiyo n'ibitero na zambushirindwa mubi, ni nayo mpamvu iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bakomeje gutungurwa. Nyamara ngo byari byitezwe neza ko bano banyuze muri inzira ya panya aribo baza kujijisha 23 bakayirasa, maze abaturuka imbere nabo bagahita badivansinga baturutse mu bice bya Kabunambo. Nyamara ibi ntabwo byigeze bibahirana gatoya kuko abaturukaga imbere bategereje sinyare ibabwira neza ko bamaze kugera mu bice bari bavuganye ngo batangire batake. Biza kurangira sinyare ibuze, ahubwo baza kumenya amakuru neza ko baje gutegwa ambushi ndetse bacucumwe cyane baguye muri ibi bice. Ni inkuru benshi cyane batunguwe n'uburyo 23 igerageza kugaragaza neza ko iri active mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zisa naho ziba zakuriye amakuru ku buryo bukomeye cyane. Nanone bamwe bati hari abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi bakomeza kugenda batanga amakuru mu gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutungura ndetse no gutega ambushi izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, mu gihe baba bakoze ibitero byabo bucece ndetse ntawe babibwiye mu ibanga rikomeye cyane. Nyamara bikaza kurangira basanze biteguwe ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya 23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na kwirwanaho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya 23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza nyuma yuko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe. Nanone bisa nkaho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. 23 nta mpuwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nkaho kigorwa. 23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi
bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntabwo byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya MA23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano, ndetse no gutanga amakuru ni ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo MA23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. MA23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. MA23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Congo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na MA23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Congo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu aho ngiye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu, ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na MA23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. N'agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi. Imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora, kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku bihumbi bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana MA23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro, ndetse kabihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zari zomotse, bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro, ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri. Abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza M23 combat, intwaro zirasakure, ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, n'umupaka u Burundi buhana na Congo, umupaka werekeza
mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. MA23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri MA23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihe ari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo MA23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotiwe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi isa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Amakuru yemeza neza ko iyi leta y'u Burundi yakomeje kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane, obstacle guhangana n'ingaruka zikomeye cyane zo kuba barohereje abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntibigende neza uko babipanze, maze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba akomeje gukora plan izo arizo zose zigerageza kumwunga n'abaturage, ariko bikaba byagoranye. None umutwe wa Red Tabara FNL aba nabo batangiye kumushyiraho igitutu gikomeye cyane, kugeza ubwo bamwe mu bakorana n'iyi mitwe barimo baragaragara bakora ubutasi, ndetse kubamenya no kubavumbura biragoye kuko n'ubundi basanzwe ari abaturage bo kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, nawe wivugira neza ko mu nzego ze za gisirikare harimo bamwe bagerageza kumutembagaza ku butegetsi, ariko kandi ngo barimo barabinyuza muri iyi mitwe yitwaza intwaro irwanya leta ye. Ibise biraza kugenda gute? Ndetse uyu mukuru w'igihugu witegura kwiyamamariza indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, amatora y'umukuru w'igihugu ahari ndetse atari kera cyane umwaka utaha. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko hasigaye amezi make cyane, kuko bisa naho uyu mukuru w'igihugu nawe w'u Burundi akomeje kugenda akora igishoboka cyose, mu gihe abarundi bo batangiye kwishyiramo ko amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu azibwa, ndetse kuko bamaze kubona ibimenyetso byinshi cyane, kuko abarundi benshi ntibakiyumvamo uyu mugabo. Ni naho haturutse ihaguruka ndetse ry'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL bakomeje kugaragaza neza ko Uburundi bukeneye impinduka igitaraganya. Ibi rero byose biraza kugenda byiture ku mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi, nyiri cyubahiro General Neva, baze kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bikubitireho n'ingabo ndetse ze ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nazo kuzimanajinga byagoranye. MA23 ikomeje kugenda izicucuma, bikagaragaza ndetse n'ububasha buke bw'izi ngabo nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ubu tuvugana Uburundi busa naho buri mu ntambara ariko iteruye, ariko n'ukuri benshi mu Barundi bakomeje kubabazwa n'uko igihugu cyabo kisanze kiri mu ntambara ku butaka bwa Congo. Bamwe banemeza neza ko ari byo byahaye imbaraga iyi mitwe yitwaje intwaro yamaze kugenda ihaguruka ishaka kuba yagaba ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye by'izi ngabo z'u Burundi. Abenshi bagashimangira neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyakoreshejwe amakosa akomeye cyane na perezida w'igihugu mu gufata abasirikare akabohereza mu ntambara badafite aho bahuriye, ngo ni ugufasha Tshisekedi mu ntambara, aho
benshi banashimangira neza ko imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ngo ari imikoranire ikemangwa ku rwego rukomeye cyane, aho bamwe baba bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda gihura na straga, ariko uyu mugabo agakomeza kwanga gukura ingabo kuri ubu butaka bitewe n'inyungu benshi bashimangira neza ko afite mu mikoranire ye n'igisirikare cya leta ya Congo, aho abasirikare ba Congo basa naho banatereranye ingabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana umwe mu bagore bari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Pamela waturutse mu gihugu cya Canada, bashimangira neza ko ari umwe mu baterankunga bakomeye cyane ndetse mu bayobozi b'umutwe wa Red Tabara, akomeje kurukirita ndetse yakira inkunga ikomeye cyane y'abarundi baturuka muri diaspora itandukanye, ndetse hakaza kwikubitiraho n'abandi barundi batangiye kwambuka bajya ku butaka bwa Congo aho Red Tabara ibarizwa, ndetse abandi bakaza kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho irindi shami riherereye. Ibi rero biraza gukomeza kugenda byose bigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu imitwe isa naho iri kumugira inama ari myinshi yabuze amahitamo, ndetse yatangiye kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko Red Tabara n'uyu mutwe wa FNL ibitero shuma bamaze kubinoza, ndetse bagomba gutangira kugenda bagaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'izi ngabo za leta y'u Burundi. Abarundi bo bati uyu mugabo icyo azatuzanira nta gahomamunwa, bati tubaye imyaka myinshi cyane nta masasu yumvikana ku butaka bwacu, ariko bisa naho umukuru w'igihugu intambara ari kudutegurira iya Congo irimo iradusiga amahoro. MA23 yagerageje kubaha abarundi ntiyarasa ku butaka bwacu mu gihe byashobokaga. Aya ni amagambo abarundi bakomeza kuvuga, bavuga neza ko MA23 yagaragaje discipline n'imyitwarire idasanzwe mu gihe igisirikare cyabo cyabaga kiri kuyirasaho ndetse cyararenze umupaka kikaza ku butaka bwa Congo. MA23 itigeze ifata umwanzuro wo kurasa nk'uko bitangazwa, ndetse ko yari bifitiye ubushobozi mu gihe yari yaramaze no gufata umujyi wa Uvira n'imisozi iwukikije, ko no kurasa Bujumbura unyuze mu kibaya cya Gatumba honyine aha byari buborohere cyane. Ariko izi ngabo za MA23 zikaza gufata umwanzuro wo kwirinda gukora ibi ngibi. Aba rero bakavuga neza ko MA23 yagerageze kuba flexible ndetse ikagerageza gukomeza kwiyama leta y'u Burundi, nyamara perezida w'igihugu cyabo ngo akaba ari ukomeje kugenda abashyira mu kangaratete. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyatewe ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa, avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa MA23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa MA23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana, ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba ari MA23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso, maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Congo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga, bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi
vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. Uburundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariwe wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Congo, ndetse bakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nk'aho arizo nama mbi ndetse ziba nk'aho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Congo, icyagiye gituma intambara ya AFC M23 n'iki gisirikare cya leta ya Congo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi ndetse mu buryo, ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Congo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Congo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari ni uko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiye aho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru agezweho nonaha ni amakuru rero avuga neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mishinga ikomeye cyane yanzuye gukorana na M23, ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa, ndetse n'abamugira inama barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibise bigenze bite? Bese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Congo, nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Congo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice M23 ikontorora, kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wa M23 ushobora kuba amaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikabisa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda
kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Congo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanze amenshi ari mu bice M23 yamaze kwigarurira kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaka Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Congo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri dipromacy na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yinjiye muri ibice M23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya M23 yatewe muri pasiporo ye hariya i Goma, neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru, ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko M23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Congo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye. Abaturage kandi bivugwa neza ko uretse amahoro nta kindi kintu bakeneye, kuko basa naho aricyo kintu bari banyotewe. Ibice M23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose, imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubu butegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana ari uko M23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe w'inyuma. Igisirikare cya leta y'u Burundi binyuze mu biganiro bikomeye cyane bya perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'ubutegetsi igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi, abagabo bari bamaze kwanzura ko bamaze kumvikana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zigomba kwerekeza kuri ubu butaka, ndetse ibi byari byamaze kwanzurwa, ariko mu basabwe koherezwa kuri ubu butaka nabo basa naho bakomeje kugenda batabyumva neza. Bivugwa neza ko aba basirikare babimenyeshejwe habura amasaha 72 ngo bitegure, ndetse niba hari n'abasezera imiryango yabo babikore, kuko bagiye kuba batari gukorera hafi ya Bujumbura ndetse ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero byabwiwe aba basirikare, bivugwa neza ko abo muri batayo ya 32 niba ntibeshye nk'uko byagiye bitangazwa. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kwinangira ndetse bavuga neza ko nta mpamvu n'imwe babona yo kujya muri uru rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo,
dore ko muri iyi batayo yari yasabwe gusubira kuri ubutaka bwa Congo. Bamwe mu batoranyijwe bagomba kwerekezayo harimo bamwe mu bahozeyo ndetse bazi ibibazo bahuriyeyo nabyo, ndetse bazi bagenzi babo basigayeyo bamaze kuhasiga ubuzima. Ibi nibyo byatumye bafata umwanzuro, kuko bumvaga neza ko kutaza kuri ubutaka ndetse bisa naho baza guhanishwa igihano gisanzwe cyo gufungwa, kirimo kuba bashinjwa kuba basuzuguye inzego zibaruta. Ariko ibyo bibwiraga benshi bavuga neza ko atari ko byagenze, ahubwo bahise bashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, bahise bicwa. Ibintu biteye ubwoba cyane. Bujumbura na Gitega bisa nkaho nta burage zigihari mu bijyanye no kuresista koherezwa ku butaka bwa Congo, uruguhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibi biri kuvugwa mu ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri kuza ku butaka bwa Congo, dore ko atari na kurebana hana imbibi na kiriya gice banyuramo binjira ku butaka banyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba, bitewe n'icyo bashaka ndetse n'aho bashaka kunyura. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ingabo z'u Burundi zamaze gusobanukirwa neza ko arizo ziri guhigwa cyane. MA23 yiyemeje kubanza kuziha isomo ikazihashya kugeza ubwo bazajya batekereza kwambuka bakaza guhura n'ubwoba bukomeye cyane. Bisa nk'aho iyi filozofi yamaze gukora, kuko ingabo z'u Burundi ziri kubwirwa kuza kuri ubutaka bwa leta ya Congo ziri kubanza kubitekerezaho ndetse zikabanza gusa naho zitabyumva neza. Ubu tuvugana rero izi ngabo z'u Burundi bagombaga kwambuka ndetse zikaza kuba ziresista, nubwo atari bose. Bivugwa neza ko abanze kuza kuri ubutaka bwa Congo ngo bajye gutanga umusada, umutahi wabo ari abarenga muri 80. Gusa biravugwa neza ko aba bose batahise bicwa, ahubwo ngo barebye abapromoteri bagera kuri 13, dore ko byari bizwi ko abasirikare bari biteguye kuba bafungirwa muri gereza zitandukanye za gisirikare. Ariko amakuru aravuga neza ko nibaza gucunga nayo ntibaze guhindura icyemezo, emere gusanga abandi ku butaka bwa Congo mu mirwano, dore ko bagombaga kwambuka nabo deja bamaze no kugera hariya ku butaka bwa Congo, nubwo bataratangira kugaragara mu mirwano. Aba rero nabo ngo bishobora kuza kurangira uko barenga 80 bose bisanze bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare rero sibo ba mbere, kuko abenshi bagiye baturukira kuri ubutaka bwa Congo bakimara kuhagera, kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko batishimiye ubu buryo buri gukoreshwa n'igisirikare cyabo. Hari abumvikanye barimo abofisiye, ndetse bumvikanye baramaze guturuka, ndetse benshi bibaza uko bumvikanye barageze i Dubai, nk'uko byatanzwe mu buhamya n'umwe mu basirikare b'u Burundi. Bavugaga neza ko we yari afite connection ikomeye cyane yamworohereje kwigira umusivili akaza kujya i Dubai anyuze kuri ubutaka bwa Congo, ariko kandi akaba yarageze no muri Tanzania. Ni urugendo bivugwa neza ko ari urw'umusaraba yanyuzemo. Yari ari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye no koherezwa ndetse kuri ubutaka bwa Congo. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bashyiramwe mu mabanga y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi, abasirikare baguye kuri ubutaka bwa Congo bafatwa nk'aho ari abasirikare bataraba igihugu, kuko imiryango yabo myinshi ibwirwa neza ko baturutse igisirikare, kumbi barapfuye ndetse bashyingurwa mu buryo budafututse nk'abasirikare b'igihugu, aho bagenda bakarundwa mu cyobo, ibyo bise imva rusange, ariko benshi badafata nk'imva, ndetse abandi bagasigara ku misozi aho imirambo yabo ikomeze kugenda iribwa n'ibisimba. Si ubwa mbere ingabo z'abanyamurenge zihamagarira perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza gucyura imirambo y'ingabo ze yandagaye ku misozi ya za Mikenke na za Minembwe, kuko biba bisa naho abarundi bahaguye ariko bagenzi babo bakabasiga ku kiwanja kuri tere, ku buryo izi mayiti zabo zikomeza kugenda zibura zikanukira abatambuka muri izi nce. Ubu tuvugana rero bisa naho ari bombori abasoda b'u Burundi kwambuka, bisa naho babigize ikibazo gikomeye cyane. Nabo rero ibyo gufungwa ntabwo ari byo bari guhanishwa, ni isomo rikomeye cyane. Hakimara kwicwa bagera kuri 4, bivugwa neza ko abandi batangiye guhindura ibitekerezo, bakavuga ko bashobora kwambuka, wenda bahagwa bakahagwa n'ubundi n'urupfu, nanone bakavuga neza ko bashobora kugira amahirwe bakazagaruka ari bazima. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byumvikana mu gisoda cy'u Burundi, aho benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gisa naho kirimo ibice, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko aba basirikare bari kwanga kuza kuri ubutaka bwa Congo bafite bamwe bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari kubagumura ndetse bakabumvisha neza ko iyi ntambara atari y'u Burundi.
abasirikare b'u Burundi basanzwe ahangaha hafi n'umupaka, imirambo yabo igera kuri 7. Uwabishe ntaramenyekana. Bamwe batese ni MA23 yatangiye gukora operasiyo zikomeye cyane, batese yabiciye ku butaka bwa Congo maze imirambo iyijugunya ahangaha hafi n'umupaka. Abandi bati MA23 akazi ifite karakomeye cyane, nta mwanya wo kujya kubangatana iterura imirambo bijyane hafi n'umupaka, ndetse ko atari ubwa mbere yica aba Barundi. Se ibi yabigamije iki? Ubu byabaye ibintu bibi cyane, sambaratika, ibintu birimo biravangavanga. Abayobozi b'u Burundi nabo ntago baramenya uko byagendekeye aba basoda muri iki gisoda. Gusa amakuru agaragaza neza ko abapfuye ari 7, nyamara igiteye ubwoba nuko hatagaragayemo abarashwe nk'uko amakuru abivuga, ahubwo ngo bicishijwe ibyuma. Bamwe bati nibyo koko Red Tabara imaze iminsi yigamba na FNL nibo batunguye ku buryo bukomeye cyane aba basirikare b'Abarundi, ndetse barabica mu rwego rwo kwerekana neza ko bahari ndetse bari tayari. Ibyahise bituma iyi mirambo yabo bayishyira hafi n'umupaka, aho ushobora gutambuka wese ashobora kuza kubona. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane, iperereza rikakaye mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bati ese ni Abarundi bishe bagenzi babo? Ibi rero nabyo bikaza kuburirwa ibimenyetso. Gusa amakuru aravuga neza ko Red Tabara ishobora kuba ariyo yamaze gukora ibi ngibi, ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Nyuma y'iminsi yari ishize Red Tabara ihamagara ndetse abandi Barundi bari mu bice bitandukanye ko bagomba kuyijoininga kugira ngo bakomeze kugenda barwanya akarengane kuri ubutaka bwa Congo, ndetse Red Tabara igashimangira neza ko ibitero byayo ku ngabo z'u Burundi bigomba kuba byatangiye, ndetse n'umutwe wa FNL wagaragaye uri mu ishyamba n'ubu tutamenya aho riherereye, gusa wavugaga neza ko nawo uri tayari ndetse witeguye kuba wagaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko bavuga neza ko leta y'u Burundi uyiyoboye yakomeje kugaragaza neza ko afite ivangura, ndetse hari Abarundi bamwe na bamwe yahejeje hanze. Ibi rero bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru agaragaza rero ko aba basirikare 7 bapfuye. Ibi bimenyetso by'ibanze bigaragaza neza ko bashobora kuba bishwe n'aba ngabo mu mitwe itavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi, irimo Red Tabara ndetse na FNL. Ibi rero biraza gusobanurwa ko leta y'u Burundi igomba kwitegura intambara ndetse mu buryo bweruye, nyuma y'uko hatangiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi ntihamenyekane uwabishe, aho benshi bavuga neza ko ari imitwe ya Red Tabara irwanya leta y'u Burundi yabikoze, ndetse kugira ngo ize gutanga isomo. Intwaro z'aba basirikare ntazo basanganywe, ibigaragaza neza ko uwabisha ari nayo wazitwaye. Ibi rero byaje kuba kamaramaza neza. Leta ya Gitega irakomeza gukora iperereza, ariko se riraza gutanga iki? Ko bamwe bavuga neza ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari gukorana bya hafi mu buryo butandukanye n'iki gisirikare cya Red Tabara, ndetse cyamaze kubona n'umuterankunga mukuru, nk'uko byamaze kugaragara ko uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada ari umwe mu bari kuri koroza, ndetse wakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa Red Tabara uri tayari. Uyu mugore kandi yakomeje kugaragara ahamagarira Abarundi bari mu bice bitandukanye by'isi ko bagomba kumenya neza ko igihugu cyabo cyamaze gufatwa n'uyu mugabo neza ko ari umwe mu bayoboza igitugu. Imirambo y'aba basirikare yagaragaye ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane Burundi bumaze guhura nabwo, kubera ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze iminsi bagwa kuri ubutaka bwa Congo, ariko imirambo yabo cyangwa se n'ibimenyetso ntibize kugaragaza aho baguye, ndetse bikaza kwitirirwa ko baguye ku rugamba bisanzwe. Nyamara ibi byo byabaye n'abaturage bari hafi n'imipaka babibonye. Ibigaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kititeguye guhangana, ndetse aho cyatangiye gutungurwa n'iyi mitwe irimo FNL ndetse n'igisirikare cya Red Tabara. Uyu mutwe nawe ubarizwa mu mashyamba ya Congo ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose byatangiye byegekwa kuri MA23, baza gusanga nta bimenyetso na bikeya bihari byemeza neza ko MA23 yaba yagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare, ndetse ikaza gufata umwanya wo kubatenga ku
murongo hafi n'umupaka aho buri wese ashobora kuza kubabona. Ibyo benshi bashimangira neza ko MA23 uyu mwanya itawufite ahubwo irimo iracucuma itababarira abasirikare b'ingabo z'u Burundi. No kuvuga ngo n'abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa kuri ubutaka bo umubare ni munini, ariko impamvu bano bateje ikibazo gikomeye cyane nuko byagaragaye neza ko wabikoze yabikoze nkana, ndetse kugira ngo ateze sambaratika n'imyivumbagatanyo mu baturage kugira ngo bakomeze kugaragaza neza ko igihugu cyabo kiri mu ntambara, kandi koko wabikoze intego yari afite yagezweho, kuko ubu ngubu byacitse mu magurupe ya WhatsApp ku butaka bw'u Burundi, ku mbuga nka Facebook n'ahandi hose. Bisa naho umuriro ukomeye cyane batangiye kuwucana kuri nyene cyubahiro General Neva. Ngibi bimaze kuba ku ngabo za Tanzania zari zamaze kugera mu bice bigera kuri 3 bigomba gucukurwamo amabuye y'agaciro nyuma y'amasezerano Tshisekedi yari amaze gusinyana na Perezida Samia Suluhu, ndetse amasezerano mo detaye nyinshi cyane. Benshi banavuga neza ko izi detaye ntacyo zivuze, ahubwo icyari kigamijwe nkuko Samia Suluhu yabivuze, ndetse bisa naho ari amasezerano y'ubucukuzi ndetse no gukorana mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Samia Suluhu ndetse na perezida y'iki gihugu cya Congo Tshisekedi, nakubwiye ko ku munsi w'ejo bahuriye hariya mu gihugu cya Tanzania, ariko nko mu bice bya Zanzibar, aho bashyiriye umukono ku masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bisa naho byari birangiye. Ariko kandi Tshisekedi gukorana nawe muri iyi minsi bisaba kumwemerera na bamwe mu basirikare ngo bagomba kumufasha kurwana na MA23, ndetse ukamuhana bimwe mu bikoresho bya gisirikare, kuko ibyo bisa naho byatangiye kugenda bikendera. Ibi nibyo koko perezida y'iki gihugu cya Tanzania yaje kubyemera, nyamara yirengagiza ibyagiye biba ku ngabo z'ubwo zamukaga mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zerekeze mu bice bya Uvira. Barapfuye benshi, bagiye bisanga baguye muri ambushi. Ingabo za Tanzania ni zimwe mu zafatiwe i Goma ubwo uyu mujyi wafatwaga, ndetse zakuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane, aho zavugaga neza ko zaje ngo mu butumwa bwa SADC, none zongeye kugaruka. Bisa naho perezida y'iki gihugu cya Tanzania ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu banyatanzania bataba banamworoheye nyuma y'imyigaragambyo yabo ikakaye, mu gihe hakongera kuba igitangaza maze MA23 ikaza kwerekana abasirikare b'igisirikare cya Tanzania barimo baboroga ndetse n'imirambo yabo nk'uko byagiye bikorwa. Ibi rero byamaze gukorwa ndetse bishyirwaho umukono, kuko aba basirikare bahise boherezwa, ndetse amakuru avuga neza ko ubu ngubu bataranahamara n'umunsi wuzuye, kuko bari bamaze amasaha nibura agera muri 17. Ibice byose bagombaga koherezwamo basanze birimo intare za Sarambwe, ahatangiye kubera ibitendo bikomeye cyane, ndetse MA23 ikaba idashaka kongera no kubabona hafi aho. Ibi rero byatanze ishusho ikomeye cyane ku bijyanye n'imikorere ya perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi, wakomeje kugaragaza ko uru rugamba rusa naho rwakomeje kumucangacanga. Ibutsa neza ko Leta Zunze za Amerika ifitanye amasezerano ariko ameze nka draft y'imikoranire na leta ya Congo, bisa nkaho biri buze kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Donald J Trump na Tshisekedi wafashe umwanzuro wo gukorana na Samia Suluhu, mu gihe Leta Zunze za Amerika isa naho yakomeje guhugirwa mu ntambara ya Irani, yongeye nayo gufata urundi rwego. Kuri ubu ngubu Irani yamaze no gutangaza neza ko noneho igiye kurwana umuhenerezo, bati ibijyanye na Hormuz noneho mwibagirwe burundu, ndetse tugiye gukora ibitero bikomeye cyane binyuze mu kirere, ndetse turi tayari cyane, intara zacu zose ziriteguye. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza neza ko Leta Zunze za Amerika mu gihe yaba ihugutse, Tshisekedi ashobora kuza guhura n'uruva gusenya bitewe no kwica amasezerano yari yagiranye n'uyu mugabo utetse Leta Zunze za Amerika mu bijyanye n'imikorere, akaba yamaze koherezamo ingabo za Tanzania, nazo kugeza kuri ubu zitarabona aho zimenera kuko zabuze aho zindirira.
ko bamwe barashimangira neza ko byamaze kurangira ibya General Masunzu Pacifique ndetse abakomando bama 23 bamaze kumuyitana, ariko yari operasiyo y'amaraso kuko n'umwe mu basirikare bama 23 bari bari muri iyo operasiyo yabashije gukomereka bikomeye ndetse yayisakurwa muri ibi bice na bagenzi be, gusa ntabwo yigeze yitaba Imana. Biravugwa neza ko habayeho gutungurwa ku barinzi b'uyu mugabo Masunzu Pacifique, mwicanyi ruharwa, ndetse abanyamurenge bo bamufata nka shitani nzima kuko numwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu rupfu rw'abasirikare bakomeye cyane bo mu twirwaneho Kabone na Generali Michel Rukunda Makanika, nyuma yuko yishwe ku kagambane gakomeye cyane k'uyu mugabo, ndetse banahoranye mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC, maze Makanika akaza gufata umwanzuro wo kujya kurinda ubwoko bw'abanyamurenge, akaza guta amapeti ye ndetse n'ibindi by'agaciro yari afite mu gisirikare cya leta ya Congo. Ibi rero bisa naho byagiye bituma uyu mugabo Michel Rukunda Makanika akomeza gukundwa cyane, ndetse yakoze impinduramatwara ashinga n'iki gisirikare cya twirwaneho, ari nacyo gikomeje kugenda gicungira umutekano aba banyamurenge. Ubu rero Masunzu Pacifique Generali mu gisirikare cya leta ya Congo, amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko uyu mugabo ibye byamaze kurangira, nubwo igisirikare cya leta ya Congo kitaradekarara iyi nkuru cyangwa se ngo kigire icyo kibivugaho, ndetse na MA23 ntabwo igeze ivuga ikijyanye n'uko yahitanye uyu mugabo, kuko n'ubundi uru rugamba rwayo ni urugamba ibamo umunsi ku munsi, ndetse hari benshi cyane no mu ngabo z'abarundi amakuru avuga neza ko bari kujya bapfa muri iyi minsi, ariko MA23 ntabwo iri kugira icyo itangaza n'abari gufatwa mpiri. Inkuru rero benshi bavuga neza ko ari inkuru yabaye nkaho ikora ku mitima ya benshi, ariko abenshi ntabwo bigeze bababara mu by'ukuri, by'umwihariko abarizwa muri ibi bice umugabo yari yarazengereje ndetse kubyoherezwamo ngo abe ari byo akoreramo ndetse akurikirane ingabo zikorera muri ibi bice, ni bimwe mu byababazaga ndetse bigashengura imitima ya benshi babarizwa muri ibi bice nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu tuvugana turakomeza kugenda tumenya muvoma iyo ari yo yose, ndetse ko bamwe banavuze neza ko umurambo we wahise ujyanwa neza mu bitaro bya Uvira, ibitaro bikuru bya Uvira, ndetse aho uza guhita ujyanwa i Kinshasa igitaraganya, aho hategerejwe indege iza kuza kuwufata. Za ndege zagiye zitwara abasirikare bangora bamaze kugwa kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, zibakura mu mujyi wa Uvira zibajyana i Kinshasa kugira ngo boherezwe iwabo muri Angola bajye gushyingurwa. Ni nazo ziri buze gukurwamo iza kwifashishwa kugira ngo uyu murambo wa generali ukomeye mu gisirikare cya leta ya Congo uze kuba wagezwa i Kinshasa. Ibi byose ariko bikaza gukorwa mu ibanga rikomeye cyane mu kwirinda guca intege abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no kwirinda kuza guha umwanzi icyuho cyo gukwirakwiza iyi nkuru, maze abasirikare bakaza kugaragara nkaho ntacyo basigariyeho. Ibi rero biraza gukomeza kuba icyuho gikomeye cyane mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko hari inkuru zamaze kugaragara zemeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi muri rusange cyamaze kugabanya umubare w'abasirikare bari kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bamaze kubona neza ko nabo interine mu gihugu cy'u Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane cy'abasirikare babo bakomeje gutorokera muri Red Tabara. Ibi rero biraza kugenda nabyo bigaragaza gucika intege kw'izi imbaraga z'ibisirikare byinshi byashyize hamwe ngo birwanye umutwe wa MA23, nyamara ukaba warabagarukanye ukabafatana ibindi bice. Nanone ibisa nkaho uru rugamba rwagowe ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. Bamwe barashimangira neza ko operasiyo zose MA23 yakoze muri ibi bice arizo zagiye zigira uruhare mu kwica bamwe mu bayobozi bayoboraga urugamba, abasigaye bagasigara bayobagurika bahuzagurika, ibice bakabyamburwa intwaro. Ububiko bwinshi cyane bwagiye bugaragara bwigarurirwa na twirwanaho ndetse na MA23 kugeza kuri ubu ngubu. Strategy ya MA23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko. Nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda
mu nda kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy MA23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi.